Yesu ni muweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Anaweza, hakuna la kumshinda. yeye ni Mungu, Yesu anaweza, yeye ni Baba, Yesu anaweza, yeye ni upendo kwetu, hakuna la kumshinda. Yesu ni muweza yote, iwe magonjwa anaweza kukuponya, iwe madeni alilipa msalabani. Unasumbuka na nini? Njoo kwa Yesu anaweza. Unatishwa na nini? Njoo kwa Yesu anaweza. Hakuna jambo asiloliweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, anaweza, hakuna la kumshinda. yeye ni Mungu, Yesu anaweza, yeye ni Baba, Yesu anaweza, yeye ni upendo kwetu, hakuna la kumshinda. Alimfufua Lazaro baada ya siku 4. Walisema ameoza na nuka, ila kwa neno lake Lazaro akafufuka. Ni jambo gani ngumu asiloliweza? Ye mwenyewe akafa siku 3 kaburini, akafufuka. Yeye ni muweza yote. Unasumbuka na nini wewe? Unahuzunishwa na nini? Yesu ni muweza. Yesu anaweza, Anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Biashara inawezekana, kwake yeye usafiri tunasafiri, kwake yeye ndoa zinasimama, kwake yeye taifa linaendelea. Usiwe na hofu, mwite Yesu. Usiwe na shaka, mwite Yesu. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Yesu anaweza mambo yote. Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, hakuna la kumshinda. Yesu anaweza.